Dobar dan, radimo još jedan zadatak iz kataloga za eksternu maturu, a zadatak glasi 0,1 plus 0,4 što množi 2 desetine minus 3 petine. Ovdje ćemo prvo da ove decimalne brojeve pretvorimo u razlomak, znači 0,1 je 1 desetina, a 0,4 je 4 desetine. Zatim ćemo da uradimo ovdje sabiranje u ovoj zagradi, a ovdje oduzimanje jer je tako prioritet operacija, odnosno prvo se rješavaju zagrade. Pošto su ovdje isti nazivnici, znači nazivnik prepišemo, sabiremo brojnike plus 1 plus 4, isto tako ovdje oduzmemo brojnike, a nazivnik prepišemo, znači 1 minus 3 je minus 2. Pa imamo znači 10 petina puta minus 2 petine. Sljedeći korak jeste da pomnožimo brojnik s brojnikom, nazivnik s nazivnikom, 5 puta 2 10 i 10 puta 5 50. Kad skratimo ovo sa 10 dobijemo 1 petinu, odnosno minus 1 petinu jer je ovaj minus ostao kao predznak proizvoda. Hvala na pažnji.